Reka nongere ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza aho uri hose mu bice bitandukanye by'isi. Nta kindi kiri kuvugwa nuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igisirikare cyaho kigambye ko kishe abarwanyi benshi ba M23 ndetse ngo kibambura n'ibikoresho byinshi. Niko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze kubivuga. Cyavuze ko kishe abarwanyi bagera kuri 27 ba M23 ndetse ngo gifata n'ibikoresho n'imiti by'abo barwanyi. Ibi rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kivuga ko kishe abarwanyi 27 b'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu mirwano yabereye muri teritwari ya Rucuru ndetse gifata n'ibikoresho harimo n'imiti byabo. Niba utari wakora subscribe rero yikore ukoreshe ikindi utere comment nyine ku biganiro n'amakuru tugenda tukugezaho 5 kuri 5 kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi biba biri kubera mu isi yacu, dore ko tukugezaho amakuru ya politiki, ayo mu myidagaduro, mu mikino ndetse n'andi menshi turayakusanya ubundi tukakugezaho 5 kuri 5. Uyu munsi rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gukozanyaho n'inyeshyamba za M23 ndetse uyu munsi rero twakubwira ko nyine igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gukozanyaho n'inyeshyamba za M23 ndetse n'imirwano yatangiye mu ntangiriro z'uyu mwaka 2022. Impamvu nuko nyine M23 hari amasezerano guverinoma ya Kongo yagiranye n'uyu mutwe wa M23, ariko uyu mutwe wa M23 ukavuga ko ayo masezerano atashyizwe mu bikorwa. N'amasezerano yabaye muri 2013 kandi n'amasezerano yabereye mu gihugu cya Kenya i Nairobi. Twakubwira ko rero izi nyeshyamba za M23 zongeye gufata intwaro kubera ko nyine ngo ayo masezerano atashyizwe mu bikorwa. Izi nyeshyamba za M23 rero ziri kugaragaza imbaraga nyinshi cyane kurusha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko iki gisirikare akenshi gikwiye kugenda gikwira imishwaro bitewe n'uko nyine inyeshyamba za M23 ziba zakirushije imbaraga, dore ko izi nyeshyamba zigenda zinigarurira ibice bitandukanye harimo umujyi wa Bunagana cyangwa se agace ka Bunagana gahana imbibi nyine n'igihugu cya Uganda. Iki gihe ubwo aka gace kafatwaga hari tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka 2022, ubwo aka gace kafatwaga rero n'inyeshyamba za M23, ingabo za leta zaharindaga zakwiriye imishwaro maze nyinshi zihungira mu gihugu cya Uganda, gusa nyuma zongera kugarurwa mu gihugu cyabo aricyo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande rero Kongo cyangwa se igisirikare cya Kongo gishinja u Rwanda kuba gifasha umutwe wa M23, ariko ibi ni ibikorwa u Rwanda rwagiye ruhakana rukavuga ko ntaho ruhuriye n'umutwe wa M23 kandi ko rudafasha nyine uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23. Gusa FARDC iravuga ko yishe abarwanyi 27 ba M23 ndetse ifata n'ibikoresho ndetse n'imiti by'abo barwanyi. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kivuga ko kishe abarwanyi 27 b'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu mirwano yabereye muri teritwari ya Rucuru ndetse gifata n'ibikoresho n'imiti by'abo barwanyi nyine ba M23 nk'uko byatangajwe nyine n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero aturuka ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru avuga ko muri iyi mirwano yabereye mu gace ka Ntamugenga ndetse no mu nkengero zaho ibikoresho byafatiwemo birimo imbunda 5 za AKA za imbunda zitandukanye nyine z'ubwoko butandukanye, hakazamo n'icyombo ndetse n'ingofero z'ubwirinzi zikoreshwa nyine mu rwego rwa gisirikare. Umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare bya Sokola ya kabiri, uyu ni Lieutenant Colonel Njije Kayiko, yabyemereye itangazamakuru ati FARDC bagabye igitero Kigali kuri M23 Rwanda muri Ntamugenga.
intego yari ukubohora centre ya Ntamugenga kandi ibi byakozwe. Colonel Njije yakomeje ati mu musaruro w'ibi bikorwa rero umwanzi yahunze. Twamenye ko 27 buruhande rw'u Rwanda na M23 bishwe, ni ukuvuga ko nyine abantu 20 cyangwa se abasirikare 27 b'uruhande rw'uyu mutwe, ndetse no kuvuga umutwe wa M23 ndetse n'uruhande rw'u Rwanda bishwe. Intwaro z'umwanzi rero zafashwe zirimo 5 ndetse n'imwe ya RPG, ibikoresho by'ubuvuzi, radio ya Motorola, ingofero n'ibindi bikoresho nyine by'igisirikare byakorewe mu Rwanda byose byafashwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ku rundi ruhande rero cyangwa se ku ruhande rwa FARDC, Colonel Njije yasobanuye ko hakomeretsa abasirikare 2 gusa bakaba bari kwitabwaho n'abaganga. Ati ku ruhande rw'igisirikare abasirikare ba FARDC 2 nyine b'intwari bakomeretse bakaba bari kwitabwaho n'abahanga mu by'ubuvuzi bacu. Imirwano rero ya FARDC ivuga ko yiciyemo abarwanyi 27 ba M23 yatangiye kuri uyu wa 30 Kamena 2022, nyuma yaho uyu mutwe witwaje intwaro u Rwanda rushinjwa gufasha utangarije ko wafashe ikibuga cy'indege gito cya Rwankuba n'ibitaro byaho hafi ya Ntamugenga. Nta M23 iratangaza kuri imirwano yo muri Ntamugenga, dore ko igisirikare nyine cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kivuga ko kisha abarwanyi ba M23 bagera kuri 27 ndetse ngo cyafashe n'ibikoresho bitandukanye, yarimo ibikoresho by'ubuvuzi ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu rwego rwa gisirikare. Ndagushimiye cyane, komeza ubane natwe mu biganiro n'amakuru tugenda tukugezaho 5 kuri 5. Niba utari wakora subscribe yikore, ukore share, ikindi utere comment nyine ku biganiro n'amakuru tugenda tukugezaho 5 kuri 5. Ikindi kandi akunzogera kugira ngo ujye uba mu mbere mabona ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho 5 kuri 5. Ndagushimiye.